إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، في حديث عظيم من كلام مصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبره الله به وأخبر به أمته صلى الله عليه وسلم. تأملوا كيف كم هو أجيم هذا الحديث، وكل أحاديثه كلها أجيم، وكم فيه من معاني، وكم فيه من الإبر، وكم فيه من الأحداث. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يجلهم الله في جله يوم لا جل إلا جله: إمام عادل، وصاب الناس في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تهابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب والجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله غاليا ففادت عيناه. متفق عليه. أمبي على تنو أمبا يا فدلي أمبي أنيني على فكان كسي كبواني ركون تورو منان كبارا جوغون نالای جوم من کندم موته سرو من بو فیلی، نالای جوم من فیلی موته سرو فنا من بو کندا. امبه سریع ما سیته من نی باتو چیالا مکه کا نی علک کلم پیوته جنگون تی علالا. امبه سریع محمد ولا کا جون ولا کا چیدن دو کسی نی نما باکا انا کا دونکه ونا کا شیبا ولا کو کسی من کا چکو سبه نو تمنا کبو ولا کا جو حدیث بادو حدیثای alaka mugo sugantile chide wode ka kuma kando alaka tanuna ka kishibaka ale minte kuma na kanin dumoye kuma na ba fo abeye wahaude ni ala ya ci ama ala de ya akibariyani hadisai nye chide mfana aya kam mantun kibariyani hadisai nye hadisai hadisa bado ciden ka hadisa beye hadisa baye hadisai mana chaman bala hadisai lanyini chaman bala hadisai ko chaman ba kono ciden ya hadisai mfo Abu Hurairata de hadisai mafula kabo ciden bolo akwala ka ciden ko laka tanuna kishibaka ko mugo wolon fula be ko yomali khiyama do mugo wolon fula ko ala bu do aka suma koro dom min ni suma te ni ala yere ka suma dilalente ni mugo wolon fula cide ni tanu ka unisonjia ka nisonjia ke ni mugo wolon fula ka nisonjia ke mankutu wolon fula be ni ya kelen ciro doro akele ni ya soro cide ni nisonjia kiye ko yomal khiyama do kube ala kasuma koro domi ni hadama deum bebe fara nyogon ka kene kelenka ube samba bi duru de ke jolila
nya kelen ba beye bebe woleli kala kelen ka woleli kamme folo mogo ni labanu mogo cewu ni muso demisenu ni makorobaw nabi nyumaw ciidew masakew minisiru nafolotigiw fantaw mogo lafulew mogo fangatigiw kafiri ni silama munafaqi ni mu'mini abede be kene kelenka yawma yajma'ukum li yawmil jam' jalika yawmut taghabun yawma yajma'ukum li yawmil jam' jalika yawmut taghabun ala ko dondo da o ye donde domine ala ba be fara nyogonka o donde nyogonda don nyimbalimo ado hada madum be woshi do ko woshiji be ka alikaba kurula do tabu kumbelela do tabu kankoro do tabu dakono do yerebe tunu ka woshiji kono ado tilebe gere hada madum na mil do ko ni nyata inyatali abedda hakke minna tilebe surunya hada madum manu ode do ko ayi kale kala tilebe gere hada madewna ado odonye korona fili doye hammi dondo kammi dondo me ciden ko nimmo wolon fula do ute tileye fulo ye jumaye al imamu adilu imamul muslimina alladhi waliyahu Allahu alayhim yahkum bayna ra'iyatihi bil adli يعدل في الأتاي ويعدل في القسمة ويعدل في الأحكام ويعدل في المعاملات يحكم شرع الله ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويراعي حرمة الإسلام الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بل من مغفور يجوني نعمة لله سلامه ni ala ye mogo min ke silamaw ka nyema islama jamana ube jamana munun silama kacha eye nyema de ala yi ke silamaw ka nyema ye ku bila silamaw ka nyema ya la ku bila silamaw kuna nyema tilele aye kiri tige akamara bagaw ni nyogonche akamara few ni nyogonche atilela akakirula atilela akadilila atilela akatilaliula atilela kiri tige wula atilela aka population ka barake nyogonya la atilela aye kiri tige ni ala ka sariyaye ayala kan nabi nyuma ka sunna atuguro ko ayo bato aye mogo nyamarani nyumaye aye mogo patanya ka bo jugumama aye islamiya ka horoman islamiya ka dansigi wala kun nununde ma alladhina immakannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur ala kun nyema sugude ma akonu yema fantiya soro dugu koloka ube sallina ta chogola ube mogo nyamarani jakaboye ube mogo nyamarani nyumaye ube mogo fatanya kabo jugumama ala ko ni masakeni nyema min kera nin chogola ko kol laban ko nyuma mbale ala de bolo ko walillahi aqibatul umur ko laban ko nyuma mbale ala de bolo ala be e kamara ani ka jamana ala bi labanye abe ko nya ibolo masakatilele folo yeninde mbalimo imamu adilu fulanna wasabu nasafi ibadatillahi ajja wa jalla ani demiseni mi akademiseniya aya beke ala batoni ala kodela parce que kacha funanke demiseni finye ba chama nuna a chama be giringiri dela a chama be setane bolo a chama be jiya bolo men ninka funanke wakati na akademiseniya wakati aya beke ala batola alaka fardawte salla ko abaka bange bagaw abu ubarika nyini abaka bange bagaw ladaw ku barika nyini
aya yere tanga ka yere kolosh ka bojjuno kon ala kotawni ko lankoloma innahum fityatu amanu bi rabbihim wajidnahum huda ala yennin kamalawna nyogona nin demisenu ni fonanke mun nyogona ala yutanu qur'ana kono ako fityatu fonanke wude do amanu bi rabbihim wali mananu tigi ala ye wajidnahum huda ne ala yujidi kandala demisenu fem folo mi na kanka ka demiseni yake ka nyanyini ka ke wayeli manyani ala batuni tawhidi nyuma ay tawhidi nyini aga aqida nyuma nyini tawhidi nyuma be yoromi aqida nyuma be yoromi ako yerewu shegere ako jama'u shegere aka fara o jama'u ka innahum fityatu amanu bi rabbihim wajidnahum huda ninde fulanay demiseni minya ka funnanke bekke ala batuni ala kola mana koni kollan kolo ya yire kolo shikabo bema obe ala kasuma koro yomale qiyamado ninde fulanay sabana ورجل قلبه معلق بالمساجد ويجد الدسكون دلولين بمسيرو كنو في بيوت أجن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدو والآثال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يغافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب كم من دسكون دلولم بمسيرولا على كوسو على يرد جناناي أينيا مرياكي سو منونك كروتا من يمسيدويه ani aka ala togofo so nonun kono kosobe akala subhanallahi fo so nonun kono sogomada ani wula fela ala yere ko cewu do bede misiri matarafa baga ala yere ko ma irijal ce munum be misiri matarafa farda salite sallu ko misiri kono ni darurate ni wujurate ala yere ko ma irijalu ako cewu be akon minye sanni fere ni jago ote ulu sugula kabo ala kosumama ato sugula kabo ka sallima ato sugula kabo ka jakaboma ube sira donye dommi ni dusukun ni nyawbe yelema kono qiyamat do pour ala ku sarawiye bara nyuma mununke ala bu sara fenna min kanyinu ka bara wiye yere awa ala be do jidi u ka sarama yere awa ala de be mo garjage minya jia آية وركن لكم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر وقام صلاة وآتى زكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين آية وركن لكم مغود بي ألك مسيرون مترفة مغمون لمنني علي أن الدولبا ويسلنا تشغلا ويجكبو ومسير فنيه ني على كلمة بوته ala kwa dola nunun tigla mugowe kanda mugowe al masjid baytu kullu taqi ala ko misiride ala nya sernya baga be kasoy wala ninde mugo sabanaye jamakulu sabanaye munu nu disukun de lolombe misirula na farda do salli misirila na bora sani farda do inka se a hakili bebe misiride la wakati ka se nkata salli يوم القيامة دو نين فنتت تليه نين سبناي ناننا ورجلان تهابا في الله استمها عليه وتفرغ عليه ناننا ويوم مغودة منو نو ينيغون كانوا على كما كرسا على كو كداية توحيد كداية سنة كداية على بطولة دو مغنيمان دو أني على شايا لك هكو دي ani alaka jawunca ye jawunka hakewu di o kama ne ya kanu afana yi kanu o kama ni ala kama kanu da yawu fara nyogonka don min ni saya bawu fara fana ni ala kama kanu afara la odeka yawmal qiyamah do afana be alaka suma koro ali aqillahu yawma ijbaduhum libadi adu illa almuttaqin
ala ko yawmal qiyamah do terima ya nyogon jugude qiyamah kene ka fo mo munun ka teriya kera ala kama teriya nimisi to la de munu nya nyogon kanu ala kama nimisi tala ala ko terima be ya nyogon jugude qiyamah kene ka fo mo munun ka teriya kera ala kama ko ya akera ala nya siranya ka ni hadisa fanala ala ko mo ciden ko ni mo munun nya nyogon kanu ala kama kanu de yaw fara nyogon ka abe fara ka bo nyogon na domme ala kama kanu afara la ka bo nyogon na kato de ka abe ala ka suma koro ninde nani nay duru nay munye warajulu da'atuhu imratu jatu mansibi wa jamali faqala inni aqafullah chedo chemin ni muso ya wole muso yin fana muso sempulu tete de muso nye kabila batigi de muso nye dambe tigi de muso nye kanyi o muso sugu aye chedo wele akele na akele ufulado ala de sabana aye cheyin wure kata yerema ka yere di cheyima o cheyin ke tilonke ka alefe aka jene aka ale nufe dambe tigi a chekani aw cheyin fana foyi ma bali ka se muso ma afana ate komi cheya tala ate komi muso manda yede min ya to min don nani muso che inni aqafullah ala nya siranya a hakili jigina ko ala be a hakili jigina ko ala nya bala a hakili jigina la ko ala ka korosili baka aya don nin konye ko jugude aya don nin konye ko lankolo de aya don nin konye hakili jigina na ninye malankolo bara de ako inni aqafullah ako musoyma ako nebe siralanye ate komi ite dambe tigiyede ate komi ko iche ka jugude ate komi mbe sirade mogo kanan soro yade ate komi mbe sira ko ibe ewa njam faka kulode wotede mimba to binni nebi to endese ima inni aqafullah nebe sira alanye balmum nin fuleke me bi mumbeke bewu debe tige wali muso kama mobilu debe ta wali muso kama moto debe ta wali muso kama sen debe ta makata wali muso segere katanin kollan kolonke wori debe bo akama ebe chogode ni hadisala kollan kolon malan kolon bara min wala katoma ko inni aqafullah أولي أتلاك القرآن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أجواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم خير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله يمغوتنا أكو أولود دي أبوك كل سجالا أباتنغا أبوك نيفلا تنغا أبوك نيفلا تنغا مغشيته أكلا ورايه wali muso si ute shama fu yere ka furu muso ube silamiya sariya ye jom muso min marali la daga ye ni o jom muso sugu ba bolo o ka fo ɲɔgɔnya dagara ye a b'o dɔrɔn de ka fo ɲɔgɔnya ube a yɛrɛ ka furu muso awa ala ko ni mɔgɔ min ye e ka damu bɔ yɔrɔ ube e ka lawaji n'u taara bɔ cogo la min tɛ nin fula ye ala ko e togo de ko yadanti ala ye min kima halala ye itemena ola ka yada kata haramula e de togo ko yadanti o de togo e ka danteme ka ala ka dan sago ka teme ala ka danna ifurumuso ni ka jomuso ni silamiya jomuso ya bala o fula doron de dagariye ki ka lawaji ni ka damu boy ala ko ni tara fenwore nyini ni fula kofe itara lawaji boni togoye nin fula kofe akoye yadanti qala sallallahu alaihi wasallam man adiman ma bayna lahiyihi wa ma bayna rijlihi adiman lahu aljanna awa ciden ko ni mo min ya garanti tanne
min bi dawolo fula cɛ i dawolo fula ni ɲɔgɔn cɛ i ko i b'o kɔlɔsi ani min bi sen fula ni ɲɔgɔn cɛ i y'o garanti ta ne ciden k'i b'o kɔlɔsi ne ciden fana ye arijanna garanti ta ye nin kuma kɔrɔ ye mun ye n'i y'i nɛn kɔlɔsi ni mɔgɔ min y'a garanti ta ne ciden ye ko i bɛ nɛn kɔlɔsi ka bɔ kuma haramu yelenw fɔli ma ne ciden ye arijanna garanti ta ye min bi sen fula ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye garanti ta ne ye ko kɔlɔsi n ye arijanna garanti ta i ye o ye mun ye i ɲɛfɛla n'i ye garanti ta ne ciden ye ko i b'i ka kulusi jala tanga i b'i ka ɲɛfɛla tanga i t'a dɔn yɔrɔ haramuyalen ma dɔn yɔrɔ haramuyalen kɔnɔ i ye o bɔ a sira fɛ fana i sar'o kan ciden ko ale fana ye arijanna garanti ta ye nin de ye mɔgɔ duurunan ye barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السادس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه بل ما مغورنا مغمون نتشيدن كو يوم القيامة دوتت تليه وبي على يرك سما كرو على يرك سما من دلا دوكو لارسي سما دوكو أي ودو على دبو سما دلاي parce que قيامة كنن بلماو irite kulute sote salote kilimute bebe kene jalande kaye anya fo cogo mi tilebe surunya hadama de umma men nim mogo ulu te tilaya de ulu be ala kasuma koro woronna de ninye mi na lebe sadaqati bo abe sadaqati like men nikini mbolo ye sadaqati mi mboka di fantama aba dogo hari numambolo te bo kalama mana bese ka sadaqati di mogo min ba kinila abese ka sadaqati bo ka dogo ka dama hari mogo min ba annumana ita do ay mindi nimbe ala kasuma kuro balma an ka sadaqati bo ka sadaqati do anni tasuma ci ma minkum min ahadi illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama وينظر أسام منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار لو بسق تمرة كيرينكم مغشيت أولا فويني تيجي على بنيونكم أنيون يوم القيامة دو فاسم فاس دالا مناتيني على تشي يردي على بكم كما منا نيوما دالا مناتيني على تشي مغكلن كل قيامة دو obeke ni kini lajete foye ni ka barake tawte ni numa lajete foye ni ka barake tawte ni nyopela laje inyate foye la na nyeshilem bina ni nya nyeshilem bima ni jahnaba tasumate ciden ko eksira tasumanya de hari nabe tamaro tilanje de ke sadaqatiye kabila ini tasumache ayesira tasumanya أو ألاك قرآنكم وما أنفقتم من شيء فهو يغلفه وهو خير راجعين ألاك بفنو في النفقة ألا بفندو بلا نولا ألا ده غرجا غريكلا نيوماي ألاك إن تبدو صدقات فإنها ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ala ko masamin korota lendo ako naye sadaqati bange ka ke keneka haju do kama ye sadaqati ke keneka haju do kama la nyini nyuma do kama iddu sukun kala silendo ala ko kanyi ako men niye sadaqati bo ya dogo kadi fantama
ako ode ma herai ako de kani ode be ke sababu ya fana ki ka junubu ya faye ewa abe bara ke ala nya babela wala linde mo woro nay sadaqati bo ewa sadaqati bola beta fana de min dusukun klasilendo aba ka sadaqati bo ka dogo ni mogo min ba ewa akinina na ye min dima hari min be numanna atado ye min bo ka daba ninde mogo woro nay mogo wolon fulana wa rajulu jakara allaha qaliyan fa fadat aynahu mogo de do akelem bewde tumbe yorola atora hakli jigina ala kam masayala ala kam maralila ala ka batola ala ka janga katala ala ka nemala ala ka damfewla ari janna jahannaba alayire ala ya daccogomi kalanyana mo ya jiya kono cogomi ala bena lafatu cogomi abedo kaburu kono cogomi kaburu nyinin kali be kaka cogomi hakili tora ka mire nonu da kelempeu akasira nin fana be ala kasuma ko kasibagaw ala kamala yutangude wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam mimma arrafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma shahidin ala yemogotan munum be kasi ala kama ala ko nu ye femme min jigina cidenka min ye nin qur'anaye nu ya me unyaju de bebo nyaju be suru ube kashi uye cinya min do qur'ana kono ba fre wanti ala alli man yara an sebe kafara sere bakawuka qala sallallahu alaihi wasallam aynani la tamassuhuma an-nar aynu bakati min khashyatillah wa aynu batati taharisu fi sabilillah kiden ko nyafula be akota sumate do ulula qiyamah do nyafula be jahannabate ulu janide nyamin kasira ala kama ani nyami shira anyena katangalike ala kadinala jahadu yorola nyamin kasira ala kama ani nyami shira anyana nabe tangalike ala kasirala cidan ko ni nyafula tasumate nunun jaride donc ninde mugo wolon fulanay min be kasi ala kama qur'ana ayaw na ya qur'ana aya dome abe mira be tasha kele abe kasi na mirila ciden kadisa dola kele abe kasi na mirila alaka masayala alaka la jabala alaka minali abe sira be kasi na yire ninde mugo wolon fulanay balmo ambe ala deli ala kando akasuma koro yomare kamaddo ala kanke nin jama kulun ye nyomale kamaddo nante tileye nambe do ala kasuma koro donc ciden de ni hadisa info mana chaman de benina ko chaman de benina me kutuba wakati surumande alete seka faramfansha udota nunu ni hakili jigide ni mankutu munun fulene nye an kele nin nunumba annakaba anka Allah tanu hari bianka sabatuka anka do faraka nute min jogola ika unyini ukake ika jogola na yasoro hari ni min nyu dola kelenke kateme ibe seka tube kabwala tusuru ibeye da wajjama kulu wolon fulaina ni alaka jenye ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.